Maka kalau kamu
Nagbalik in mga tao ini ang inahinang Muslim kurang kataw atau 5 taon na nakalagman. Nagbalik naghanti ba ito Makkah sa nagdara sila 10 taon. Hari nga hanggang buwan sila nakaka. Ang pala sila nagpapabay na kita iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na ini jimat ang pagkiyang bay'atul aqabatil ula perjanjian Aqabah panagnaan perjanjian mahulog sin antara sin Madinah sin sahabat iman si Rasul sallallahu alaihi wasallam dan awal bay'ah يزن كلام رواية الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ليس يبان بصادق لأمها سبس الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا أو من أرض التنزيل بيعا قولوا إنت hingga janji ini aku atau bai'ah ini aku Allah tusyriku billahi syai'an sindi kurut kamu maksamu ba Allah subhanahu wa ta'ala hamsalaku wala tusyriku iman ayaw kamu magpanakaw ikaruwa hikatu wala tasnu iman ayaw kamu magzina ini kaumat wala taqtulu auladakum iman ayaw niyo pagbunuh pagpatayan anak niyo in kaanakan niyo ini kalimat wala taqtulu bi buhtani taftariyahu bayna aydikum wa arjulikum iman ayaw paghinang-hinang sin kaputinan ang hinang-hinang niyo sin barang ini kau wala ta'suni fi ma'ruf iman ayaw kamu sumulang ka hangin hinang maraya uno bangsa kita untuk panduhan kita
memenuhi sendiri. Sempurna. Sabi itu yang dikatakan sekarang bagi sempurna mana yang memenuhi sendiri apa? Kata yang sempurna. Penting guys. Kunin hati. In hati kami ingin memenuhi. Kami ingin barangmu. Maka makinan hukum mereka. Kami ingin barangmu apabila kamu makanan hukum mereka. Saat apabila kakitaan kita hukum nagihinan si hukum mereka bagi yang kami. Man satara muslim, man satara Allah fi dunya wal akhirah. Diskusi maka kami kamu muslim. Kami nasihat Allah Ta'ala dan yang sempurna kamu. Ini kebiasaannya. Namanya begitu kedatangannya fa'amruhu ila Allah. In pekerjaan dia dimamari Allah Ta'ala. Angkat nasi hadis kullu ummati mu'afa. In kata si umatnya maaf illa al-mujahid. Malaikat yang mengasih muka. Ya Rasulullah, ini bagian mamukannya. Lalu mamukan bagianmu. Aku ingin mengasihlah apakah ini si belum. Bukan mana. Bagusnya tadi kan akan nasihat Allah Ta'ala. Baik mana kaidah bukan barang bilang iman si Allah Ta'ala. Pakailah bukti saya bilang tadi si Allah Ta'ala tadi. Bukti saya. Di mana itu? Mereka kita lihat kami. Nabi ini kata Allah Ta'ala. Situ bosnya dibuka. Bisa siapa yang melapor? Allah bersaksi. Fa'amruhu ila Allah. Insya'a aqabat wa insya'a fa'an. Bagi Allah Ta'ala namanya siksa manusia. Bagi siapa namanya ampun manusia. Imam balik in pekerjaan dari Allah Ta'ala. Fabayana ala dhalik. Aku hayyu balik sahib yai ahan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hama nasabur itu. Hampir berkata amin di mana kita Rasul sallallahu alaihi wasallam tabayyan al-aqabah al-ula. Apa silakan balik ke Madinah. Dan balik ke Madinah. Ini kali asal Islam dakwah. Apabila kata harta yang memperkauman, apabila Rasul dan tahu Islam sebagai ini, supaya hidup. Dan sebab dia biara sallallahu alaihi wasallam di Mus'ab bin Umair harap Madinah. Dia akan mengetahui. Oleh maksud supaya menghidup hak muslim dari Madinah bagi kewatan sinar iman berdakwah. Kamu dari maksud
nalilingkod ang parabiyas sa Mus'ab bin Umayr sinturan. Pag dumugya naman sinturan, nagbangkas ng tuha lang sa panatayan niya. May napakaraman na dumayaw. Iman sinilingkat, sintagdanan niya. Biyan niya yung kita sunod pa naman niyo. Law naman umayo. Mamayin mo ka, magsalin ka, magsyahadat ka sa syahadat al-haq. Ang pakos ng mga dua ka. Dinu'y babae, hina, na may nagsalin ang pangsyahadat sa sinambahay ng mga ka. Muslim. Fawallahi, la'arafna fi wajhihi ghayra majal. Kita ang dalam napapamay niya wala na nakabisa. Iusay ng buhay inaarap ng Islam. At nagbangkas ng Quran alam sa parakay. Namansan, law na yan kami ang nakatawag tayo ng ang Sa'ad bin Mu'adh. Bang yun lang na nakawa hanggang na yung nakakawan niya ngayon sumbalang kani. Kagtuon ko na baita, pakalihan ko ganyan sa nakabaita niyo sa araw ng Islam. Biyad ko na yung Sa'id bin Hudayr kan Sa'ad. Pagbalik na ito, kapag pinunti-punan nila, ulo lang yung hina. Ang nahilan ko na yung diyan. Nahilan ko na yung diyan. So mga bakya, mayroon na isang magawa ang kanilang mangi. Ang mura naman lang, yung ko ibang buhay. Sila yung nagsadya kaya ako. Mamaya sila mamaya lahat ng gulo yung pagpamod mo. Akan na ipalikog kayo. Lawan sa ito buhay, kan Sa'ad bin Mu'adh. Dahil Sa'ad bin Mu'adh kaya nasa alitan, asal na mura. Maisog. Di mamaya pagkalungkupan. Di mamaya pagsipupon. Way paghantang dito. Di minumpat kung magtunyan. Sa nagpagtunod, yan ang pagtunod. Pagkatunyan, di may isang ino si pagtunod niya. Ang gusto din ba? May isang ino. Alam mo na na tayo natin. Way maksud tuwa il-Musay il-Tubayin bakbukong pagkukong sintis na sintuay. Yan ko na namumong ng Sa'ad bin Mu'adh. Ulo yung hina mo yung mga mataon mo. Liyas mo yung pigilan nila. Di ka mamayas yung hinanggang income rating. Lawan mo sa Pilipinas. Bago na ako sa Pilipinas. Sana natihan mo ka. Bang akong malayaw ka mo ba? Mga nabista na tayo mo. Bang ngayon, nahilang ka ng iyong kabayaan. Di ka nailig. Di ka nalimagdap. Linig. Biar mo sintuhan. Hariwaya, biar mo sintuhan ang surah al-Ahzab. Wala sa kiyaway na matulong, ay ito sa mo. Pagdukog, way pagkakaroon ng iningkat sa pagkakaan ng iningkat. Lawa sa mga sahaba kami nana ng dahil. Kita na nung alam na kamay mo ang bagkas na ng Islam.
Kalau naman ang iyong pangatod niya ka, dumog ka mo bihaya. فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. بهذا الأمر إن بسر إن كتنا سيكسوا من سنبوي كريم تقول مرينا حرام حرام dia akan menjadi umum sehingga kemudian para saya Allah Ta'ala ibadah Rasulnya Faktubuh biar cinta hukumnya kata Wailun yawmin mahapun Babukun nabi muslim kata yang terbaik-baik Malaikat yang kata Amin ibu saya Nah kapag muslim siya ha Babuk nasi uhud Kamu nasi uhud Amin gaya si Rasul sallallahu alaihi wasallam Amala qalilan Wa ajara kathiran Nah kahilang tiup-tiup Saya tak kahilang salah telah berpahala Aku ini sama penyihat muslim di Madinah Hasanah Sintak masing katahu Amin jalanan safir awal safir Islam Di Mus'ab bin Umair Namanya Maka nanti muslim mesin rumah Hamadi Habibmu si musim pada haji
nag-aging sa dakwah ini. Sa hawlo ni mo, dahil ito Madina. Pagkarinig ko Madina ito mo, way ko mabisara, si mga mabisara. Baginda ka sa Islam, dakwah si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah niyo, dakwah kampung, dakwah rin sa hagawan ni. Ada pagkarinig ko Madina ito mo. Indah si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah pakakama. At hindi mo kaya, kamu na yung taon ini. Dahil sababnya, maka waktu mengajar, biar nasib. Pagpatuloy si Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah Madinah, maka waktu mengajar, singin guni-guni si mga manusia, apabila kau diminang, doon hanya halaman mo, guni-guni kita bercinta, ini yang parah. Amin. Ini karena kakitaan ay maksad dia sinallahu ta'ala ang Madinah may magsinamang Islam. Hama na di ako, haulog na ako. Sinintang Madinah ito nalang baru Nabi, baru Umar, baru Umar, baru Nabi, baru Quraisy. Imana Yahudi matanggalkan untuk sila yang utama Madinah, bukod ng Madinah. Sumama sa nagkasabot na si mga kaulaman ang sindi mga kaulaman. Sindi mga Yahudi biyari iningatan nila, ba't hanaman niya kung matukin Nabi? Dahil nasabot niya tayo kung sila nagkakong ng Madinah. Sana biyari iningatan nila si matukin Nabi? Dahil ng Madinah, al-Nawar. Sana imaasa, mga Yahudi, ingatan sila ng kaingatan sila ng timurong kanila, ingatan na po sa dalang na nabalik ng sa kanila. Pagkarito, law na tumulong na Madina, dahil kung sila na ito ng pinagpapatan ng bulan. Naman dyan, ingatan dahil kung mapagpasad niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pangatayan, imang hagiga, hagigil si mga Madinah Madinah, sinin sila maluhay pagkatayan sa araw ng Islam. Hasaw si kagdagan handa si mga Yahudi kanila, imang pagpamuno si mga Yahudi kanila ng mga katusahon, ilungan na si pagpuno nito, mabayan sila si kahanunan. Sana pagdating si Rasul sallallahu alaihi wasallam na tali nila, pag-amo na yan yung mga kamahalan si hula nila. Dahil nasabab yan, biasad dia in Madinah al-Munawwarah, hihinang na sa Allah subhanahu wa ta'ala asal ang impanat ng sinis Islam. Ini naman, magawag na, atau ini nakunin, magawag na mga artikel, simbayan ang akabating ulay. Yan ang bismaka. Ayaw magsyirik, ayaw magzina, akhlaq, hapwas na aqidah, akhlaq ang kagsabot. Sumaw. Uling kakitaan ng panilong si mga sahaba, kapag tayo natin si
Irresponsible si pagkakita responsible si ulama in magdala. Sebab apa itu? Sebab sini talay. Magpasama kasi araw. Dahil kaya responsible sa sintalayahan in mag-support na magdadala. Alhamdulillah hindi matatapang pero kung magkakaroon sa inyo. In mag-support si pagdala ng ulama. Suntuan na ito ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang mga pangadyan, habay ang akabating ulo. Naman, lumatong kita habay ang akabating ulo.
doon mapagtulog si mga sahaba. Kapag bay ang gawin at kanila na ang pagbuwag. Sa magbita nilang ngayon, si Mahaw ang gulo sa lago-lago, haantara sila simulang kanila. Eh, nasabag na. Naawang impag-asok niya sa ulo. Sa bubog na yung isa sa mga sahaba at mga nagbayad. Kapanatan na isa, paakamal marurado ng marurado biyate. Diay ang magtulog, pagbubog naman yung marurado ng marurado. Sinbisa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiyawa ka magtulog Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inaliya, na'am, huwag ya Rasulullah, walladhi ba'ataka min haqq nabiyya, lanata'annaka mimma lam yu'azzrana. Pagganan na mungkaw, protikan na mungkaw. Banggabi ikantin ng mungkin mamarang na mungkiwan sa anak-anak. Bayan na mungkaw. Hawalan ka natin sa imbisara. Di mamarang ma'un, sinamong magtuloy Abu Haytham bin Tayhan. Sa mga sa magkita yung kapirito ng simbaya. Kung biyasin sa puto ba yung isa. So baka pagkainin, kagitaan mo hanggang ba yung naatin ng simbaya, bulo na kung ay kasi mga kaaraw. Dahil nasa mga lahong bin Abu Haytham bin Tayhan, Ya Rasulullah, inna bainana wa baina rijali himala. Ya Rasulullah, sabun ng loob, kaantarasin kami inansin. Kauman, kasi mga Yahudi, maupin din pagbubutukan luli. Hati ang marsupata. Wa inna qati'uha ya Yahud. Sampai kami ilang mga kabila, kami mamagbayan kayo na yun, bugtuon na lunain para supupatan na may kasing sila yun. Ang nindiyawin at nakalala, pagdamit si Yahudi at si mga taumadin. Fahal asalta in nahnu ala dhalik, thumma adharaka Allah an tarji' ila qawmik, badana. Ya Rasulullah, magsumpunto na rin ang intimay na nasimbaya niya. Si mga nasabot mo yan kaka. Pagulus, ang panagawdihan sa Allah subhanahu wa ta'ala kamalikot na kaumat o pagkaumat mo ibabaka. Adi lang, tinihin mo na kami. Iyon yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinbisa dan tadhid Abu Haytham. Ang pasila mo, agdam, bago makita lang na dugo, induhon mo ang dugo mo. Pagmasal ng dugo, iwasan tayo sa dugo. Al-hada. Hadirin, ingkuhon ka lang sa mga ingkuhon. Kalau
Kiai ahad si mga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam hama mana sabunnya juga ahli yang berbuat Islam in maka